maraso ya Yesu turapfuye noneho. Ariko Benjamin ari ibiki ko ntabwo bajyagira nawe yikinze inkingi. Oya nta panique Benjamin ajyagira namubonye. Ntega twaje afite umutima ukomeye ni kimwe nkawe. Tumaze iminsi tujya muri Kongo. Bikira Maria tore Benjamin wite ku mashusho ngo bakurase. Benjamin iyo kamera bashaka kugira ngo nimbunda bakakurasa. Twese tujye hasi. Tujye hasi. Oya humura. Shaka inkingi ujyamo. Jya mu nkingi yose. Wababonye? Witwararika. Eura. Allô? Oui. Ndi kuri Petite hano barimo barwana. Ziciye epfo cyangwa hano? Epfo. Ego. Sawa. Benja. Eurade. Umva wiruka kwinjira. Ubwire mpamagare Mandela kwinjiza. Siruka. Yitware. Umva. Bwira ba Sadadi ajye muri studio na Romeo cyangwa na Rashiduri hafi mwihute. Mugire vuba Goma intambara ya Rose. Durante Kigushi hamwe mudukurikiye rero hano ibisasu imbunda nini zirimo kurasa kimwe mu bisasu hari kiguye hano kuri Petite Barriere mu rugo rw'abaturage nkuko twatangiye tubabwira ko abaturage bari hafi hano bashobora kugira ibyago n'uwo hano imbunda nini zirimo zirarasa zikohereza ibisasu kimwe ngiki kiguye inyuma ngira ngo sinzi niba mugenzi wanjye yabashe kukibonaho kiguye ariko mu by'ukuri wavuga ngo ya ntambara twahoze tuvuga itari bube irasa nkaho ibaye mu by'ukuri muri aka kanya mu mujyi wa Goma. Ni intambara ikomeye rero wavuga ngo FDLR yaciye ibintu mu mujyi wa Goma yanze gusohoka kuva muri uyu mujyi nyuma yo kwanga gusohoka bitumye na Monisco n'abandi basa nkaho bikanze iyi ntambara bari bamaze gusa nkaho bashyira ibintu ku murongo basa nkaho bashyize ibintu ku murongo
ariko n'ingabo za leta ya Kongo zongeye gusa n'izisubira mu mirwano, ariko twabutse abantu ko zirwana zisa nkaho zidafite abagaba b'ingabo bazo kuko bo baraye bambutse bakajya i Bukavu. Reka wenda nk'uko mubibona turi muri risike, natwe tugabanye gukomeza guhagarara aha. Iyi nkingi twikinzeho ntabwo wamenya amasaha iri bumare batayirashe nkurikije ibintu barimo kurasa uko bingana. Benja, kamera irimo irabona ariya masasu.